Kengibhaka nzama xoxa usiyani osala hlala phansi khathele ngona bhaka wena ufuna ukuthi kube wewe ubamba abantu abaqola abantu wena yabona angazi ukuthi kahle lezi inyanga zakudlelana osala bhaka awungichazele la balance me very quick bhaka awungitshene uthi mhla ka 31 bhaka December uthatha abantu ubayisa kuphi le kwakho yabona uyobafaka ezibeni okanye edanyini okanye phela webhaka le nto yakho akusizo ngisho idama yabona isumi ngiphula udaka liyani ngoba into ozakhele yona uvula amanzi nje angene agcwale uvala umpompi alright asidlula lapho uthi ungena phakathi laphana umuntu uzokhokha malini 10,000 rand alright buyela ke bhaka lo bhuti okuthiwa uDr Nyanga yeshumi ufaka abantu edanyini uyas idamu elingavulelwa ngompompi idamu elinenyoka phakathi elinomnumzane ubafaka ngo60 rand u5 rand angase ukuthi 1 okubakhunga noma 1 ubakhunga bese uthi ishuma ngaze ngelokuvula inhlahla phakathi emanzini okusho ukuthi umuntu ungena emanzini ngo66 rand yangizwa bhaka 66 rand wena uthi kuwe udinga 10,000 rand owali uthi 10,000 rand webhaka awumbhekele down u10,000 rand ukuthi ngowani webhaka akhona nokuqola abantu lokhu okwenzayo ke wena ke bhaka manje yabona angazi ukuthi wamfuna lokhehlelezi ingane yabantu nje angazi wayifuna liyangane bhaka ingenhla iyakwehlula ngemisi ikwehlula ngezimoto iziwehlule ngogazi ayisho indaba umuphika bhaka ukuthi ukhehlelezi uyakuhlula kubantu ngogazi into engathengwa banini live namhlanje ngo8 ebusuku ube live bhaka ngapha wakho live khehlelezi be live ngapha ubona abantu ukuthi ugazi lokuphi ugazi bayapha abantu abaningi yabona wozukhundi rasta bhaka ngidla yazo bhaka so ngiyacela ke futhi awuchazele isizwe ukuthi lo 10,000 umholo wethu lo owalo phela iyona mali le esiyiholayo abanye bethu othi umuntu avelakhiphe wonke umholo wakhe nje awudibhuqo anikeze wena yani imali engaka bhaka yini lawenza edanyini awukhaze nje udescribe ukuthi engake yani ngoba shuthi nawe iqola bhaka bele